إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. O tu mu prall, su misli ako bor, vrednosti si ko Allah subhanahu wa ta'ala akija dunja. I'lamu, ko zom vredini ko Allah? Annama al-hayat dunja la'i. Taro pare, taro kera, taro vorda, nina vredini ko Allah. Mora amenti di kada isto te ovaj korisno insani ko život. Su se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem hadisi, khairukum anfa'ukum lin-nas. Najšukar tumendar, najšukar muslimani, adavatano su najkorisno insanenge celo. A kad te pejgamberi pazin, na vakiri muslimanenge, na tu še korisno te komšijasite ove su na netano muslimani. Hemsa averenge, su i dindok živinena kakva životu, kakva dunja, tu tebe korisno insani, teka ne tu ina najšukar muslimani. Hem najšužu islami da kao votu. Tu se početak setinen men ko hadisi. Pejgamberi vakiri talo najšužu islami on šesoro, te na mešini pe kobukjasu na ele sributi. Hem tu ki tina najkorisno manuš averenge, wallahi onardo kamangentu. Tu ova amena kate ki Germania, muslimania sa sutrabava teva muslimania, wallahi o Nemca ne temrizne namen, kamangen amen. Su se kadiken samuškari pe amenda. Kas kava u dini sar su din do amenge. Ama nažalost amene se kavaja u dini sar su din do. On dikena lošno primjer je amendar. A da li se on mrznena muslimanen? A da li se on mrznena islame? A da li se on ačilen lošno slikata u islami? Hem čak lošno slikata amor pejgamberi Muhammed s.a.v. Nažalost. A meni nam sebebi. Hem adaleka završinav. Ko jaum al-qiyama ko sudnu dive. Prete kuveno muslimani ako dženneti, o te isijek barum jomni ko te vakira. Hauda nebi vakiri pe. O te o pejgamberi ađikeri. Vikini muslimane, hem doalen taro piro vas te pijen pani. Hem kit pilan taro lesro vas pani, nikad više na nete žedno ne pajne se. Gotovo. Hem sa andrala dva pani su pijeli, sa ka čistini to andratoro lošna sifatija, karakterija, ahlaku se situ, sa od lesa kove čisto, tega ne tuka kove ko dženeti. Hem kove čisto insani. Hem u te, isine se muslimani su pejgamberi dural kada kelli. Kavakiri kajan ave na kari. Ama kove melekja kavakirin muklenolin. Akalla na ne dozvolimo linge te aventu te pijentaro to vas. Duna žene su kerge on palo tute. Ke na krani dunja, on va kerge kaj muslimanija, ama mela kerge ti slika. Pono shinge pe lošno, hem mela kerge slika islameseri. Olenge tu ke nane, Allah tu ke nane, subhanallah. Mageli tu tebe asaf komu pralmu. Mageli tu tebe odolenda. Zabranimo tebe taro vase pejgamberi ste pije. Mangia tebe agar tu mi pen mofral, niko na mangia adva mendar. Adeli se dik o mofral mi pen, tena mishinetu. Ko Allah bu kya? Sonane tiributi. Sura pejgamberi vakiri ko hadisi, ya agar kazab shinav. Prinsimo minge taro Abu Huraira, ke o pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vakirga, taro shujo islami emanushe soro, tena mishini pe ko bu kya? Sonane lesributi. Prinsimo ka hadis ko Tirmizi. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.